Digitalna transformacija kompanija trebala bi označiti prekretnicu u globalnom poslovanju. Ona je dio četvrte industrijske revolucije, kako je sve više stručnjaka naziva. Nera Kozarić je o izazovima koje nova vremena stavljaju pred regionalne kompanije i vlade razgovarala sa Branislavom Vujovićem, predsjednikom New Frontier grupe, jedne od najvećih istraživačkih i savjetodavnih kompanija u evropskom IT sektoru. Gospodine Vujoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Al Jazeera Biznis. Koje su to osnove digitalne ekonomije i koje su to vrijednosti? To je jedno od glavnih pitanja i razumevanje vrednosti koje donosi digitalna ekonomija u stvari je ključ uspeha u digitalnoj ekonomiji. Nažalost, mi se okrećemo samo tehnologiji i IT-u. Tačno je da tehnologija je dovela do digitalne revolucije. I tehnologija na kraju će biti izvršenje, kako mi izvršavamo nešto u digitalnoj ekonomiji. Ali stvar je u poslovnom modelu. Vi morate da imate dobar poslovni model koji će da napravi vrednost za klijenta, za društvo, a i za samu firmu koja to pravi. Daću vam jedan primjer. Mi imamo taj primjer u svim zemljama ovdje. Zdravstvo. U zdravstvu može jako mnogo da se napravi sa digitalnom ekonomijom i sa novim načinom kako ćete da pomognete klijentu da bude bolje. Možete spasiti živote, možete da pomognete ljudima. Primjer vam je, ima mali uređaj koji je kao EKG. Stavite ga na vaš telefon i ako imate aritmiju nekom nesrećom, vi možete da izmerite tačno EKG onda kada i vi imate aritmiju i da pošaljete svom lekaru da pogleda taj EKG, da utvrdi zašto vi to imate i da odredi pravilan način lečenja. Ili ako imate sve podatke o sebi, a trebali bi mi da imamo sve podatke o sebi, našu istoriju bolesti i svega ostalog, da možemo da nosimo sa sobom ako ste u nekoj drugoj zemlji, ako vam se nešto desi, ne daj Bože, vi možete da odete kod lekara i da on odmah zna o čemu se radi, kako će da vas tretira, kako će da vam pomogne u tom trenutku. To su neke vrednosti koje su izvan ovih vrednosti. Jesu li zemlje u regionu prepoznale te vrijednosti? Nažalost, ja mislim da nisu i da je to jedan od osnovnih problema. Mi kaskamo za drugima. Prvo, i što mislim da je dobro, radimo na infrastrukturi, da imamo odgovarajuću infrastrukturu, što je super. Radimo na to da školujemo IT ljude, ali još uvijek ne prepoznajemo te vrednosti. Vodite računa da prošloj godini je prvi put tako malo javno objavljeno od 70 do 80% digitalnih transformacija, znači transformacija starih industrijskih firmi, državnih i društvenih preduzeća u nekakve nove firme koje mogu da rade u digitalnoj ekonomiji, su imale probleme, nisu uspjele da naprave neku novu vrednost. Baš zato što se radi, vi možete, i to je dobro, da radite na optimizaciji pojedinih procesa, da bi uvođenjem digitalnih tehnologija i uvođenjem interneta. Vi možete da, i to je dobro, ali u principu da stvarno stvorite novu vrednost, vi morate da razumete ceo poslovni model i da razumete kako se kreira vrednost pomoću digitalne ekonomije. A to je, možda je interesantno, stvar je u tome da se radi o tome da digitalna ekonomija se bazira na informacijama. Nova stvar je informacija i vi morate da napravite novu vrednost koristeći informacije. Kako iz industrijske firme preći u hibridnu ili digitalnu? Što je u stvari digitalna transformacija jedne kompanije? To je vrlo težak proces. Prvo, mi u principu ne volimo da se menjamo i da nešto menjamo i ljudi to odbijaju. Drugo, problem nastaje zbog toga što top management smatra da je to IT problem i da je to tehnološki problem i zbog toga prepušta to ljudima koji nisu iz biznisa. To je biznis problem i mora da se tretira kao biznis problem. Vi imate te tri vrste firme kojima ste vi rekli, znači postoje industrijske firme, njihov model je linearan, znači oni prvo ulože novac, pa onda dizajniraju proizvod, pa onda razmišljaju kako će da naprave fabriku, pa traže investiciju, pa naprave fabriku, pa naprave proizvod, pa ga distribuiraju kroz lanac snabdevanja, pa ga tek onda prodaju i ostvaruju vrednost. A ove digitalne firme koje se sada pojavljuju, kao što je WhatsApp, Viber i oni rade potpuno po drugom principu. Oni nemaju ništa, oni nemaju nikakve osnovna sredstva koja su materijalna. Oni rade na nematerijalnim osnovnim sredstvima. Ne znam da li znate, WhatsApp vredi 22 milijarde je prodat za 22 milijarde dolara. Oni su imali 30 inženjera i 20 još dodatno ljudi. Nisu imali bukvalno ništa. Njihova infrastruktura je na Amazonu u cloudu. Oni su imali 700 miliona klijenata i oni su prodali tih 700 miliona klijenata. To je vrednost koju ostvarujete kad imate klijente. Znači, nije
cilj da industrijska firma postane 100% digitalna. To će se vrlo, vrlo retko desiti. To se vrlo, vrlo retko dešava. U principu ona treba postane hibridna i da kombinuje dve stvari. Znači, banka ne treba da zatvori sve svoje filijale, nego treba da optimizuje svoje procese, da oni koji mogu da budu automatizovani, budu automatizovani. Znači, nema potrebe vama banka da uzme 7 dana da bi vam odobrila cash kredit kad ste vi već 10 godina klijent banke i oni sve znaju o vama. To mogu da urade kompjuterski odmah, u istom momentu. A to što se zove immediate fulfillment, što odmah nešto se napravi, to je ogromna vrednost. Hvala vam što ste bili gost Al Jazeera. Hvala vama.